Pemirsa Polda Bali Mopidabdab nyanggreh pengerau warsa anyar kali tali patlikur ring Bali. Kauningin tigang dasa sia genah dominan objek wisata tur tempat hiburan malam DHM sani ngelaksanayang acara warsa anyar Indonesia. Bini akeh memargi ring wilayah hukum Polresta Denpasar. Kabid Humas Polda Bali Kombes Polisi Johnson Afitus Panjaitan Ngodarang Paikatan Daning nyarengang Kapolda Bali Irjen Polisi Ida Bagus KD Putra Narendra Nureksain ring wewidangan Jembrana miwah Buleleng nganenin indik pemargi acara warsa anyar pamekas antuk wilayah hukum Polresta Denpasar wenten plekutus genah inggih punika ring Taman Kota Lumintang Denpasar Living World Lapangan Puputan Badung, Beach Walk, Desa Budaya Kertalangu, Trans Studio, Mall Bali Galeria, Lapangan Niti Mandala Renon, Pantai Kuta, Ground Zero, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, Level 21, Discovery Shopping Mall, Pantai Double Six, Miwah, Uma Palak Heritage, and Ricefield dan Citraland. Pamekas ring wilayah hukum Polres Buleleng, wenten 4 genah saneka selain inggih punika Pantai La Costa Desa Temukus, Taman Bung Karno, Taman Kota miwah eks Pelabuhan Buleleng. Raris ring wilayah hukum Polres Tabanan, Polres Gianyar, Polres Bangli miwah Polres Jembrana, suang-suang siki genah. Selanturnya nih Polres Karangasem genah nyani ring Taman Budaya Chandra Buana, Taman Cakat Karana, Candi Dase, Bukit Asah, Pura Gumang, Yamalet, Pantai Amed miwah objek wisata Wip Sidemen. Wilayah Polres Klungkung wenten ring lapangan Idewa Agung Jambe, area Pura Golawah, lapangan Sampalan Nusa Penida, Pantai Mahagiri Jungut Batu, Beach Club Nusa Lembongan, miwah Pantai Klingking Nusa Penida. Wilayah hukum Polres Badung wenten 6 THM ring wilayah Kuta Utara. Kewentenan personel saneguyub ring operasi Lilin Agung, kauningin langkungan siu telungatak diri personel Polri, miwah langkungan siu 900 diri saking instansi sane mapaiketan. Panincapan wisatawan ke Bali, Polda Bali taler mapidabdab ring pelabuhan saha meperkanti sareng baga SDP saha pemerintah daerah. Ring sajerning pelabuhan sekadi ring Ketapang, Gilimanuk, miwah Padang Bae sampun kasiagayang kantong parkir. Tias punika Polda Bali taler sampun nyiagayang personel tur ngawentuk pos pengamanan, pos pelayanan, miwah pos terpadu. Lianan punika usaha nampenin kemacetan, Polda Bali sampun nglaksanayang pemetaan. Selanturnya nih kemargiang rekayasa lalu lintas Pet Prade kepanggih macet sane ageng. Kertanegara Bali Pos Nguningayang.